Ngingenza kwethi mina-ke lo ngizi-odele i-Wi-Fi lapha kwa-Rain. Bayidiliva-ke namuhla, ngathi uma bengidilivela ngahamba ngayilanda ilanga liyashisa-ke la eThekwini kulezi iy'nsuku kufudumele nje into ongayazi. Ngase ngihamba ngililanda-ke iphasela lami, ngathi uma ngithi ngiyafika endlini ngase ngithi hhayi ngeke ngize ngipholise maseko, ake ngilivule ngibone ukuthi ngabe yiyo yini lento engiyi-odile noma bafake okuhlukile kulokhu engikufunayo. Nangempela-ke hhayi ngi-happy kakhulu. U-Rain la eThekwini uyadonsa u-Rain la eThekwini. Mhlambe-ke lo ongathi uyamhlupha angazi mhlawumbe kungaba ukuthi indawo akuyona mhlambe ayikho covered no-Rain, kodwa nje u-Rain u-right la eThekwini awuhluphi. Mina-ke lo ngikhonfema yonke into ukuthi ngabe i-right yini. Ama-sim card ayi-2 ophume nawo, phela ngikwazisa ngithathe isikhundla sakhona u-unlimited. Ngizithathele nje u-unlimited ngoba ngingafuni ukuhlupheka ngedatha. Idatha ngizolisebenzisa kakhulu, phela ningakhohlwa ngine-channel enginayo, ngike nje ngithi ukunikhumbuza abanye vele mhlambe-ke abanaki-ke, kodwa ngine-channel enginayo okuwumtolo T_V. Iyatholakala lapha ku-TikTok, iyatholakala ku-YouTube, khona futhi ne-page lapha ku-Facebook. Bengicela nje ukuthi-ke seningangilandela-ke kulawo ma-page lana-ke bengibheka-ke iphasela lami. Ngi-happy kakhulu ngephasela lami, ngi-happy guys. Ngilivule kabi-ke ugesi ubungekho ugesi. Uyahlupha-ke la eMayville ugesi kulezi iy'nsuku, kodwa nje ngilivule ugesi ungekho, nga-check-a yonke into ngize ngabuyela emsebenzini ngugesi dolo lo ebusweni benkawu awubonwa. So ngizophithizela-ke nami-ke njengezinye-ke iy'ngane-ke la ku-social media because into esiyidinga kakhulu, sifuna ukukhulisa ama-page ethu. Mase lapho-ke sizenzela imali le eyenziwa la ko-Facebook. Mina-ke lo ngi-check-a yonke into futhi nje uyabona nje bengithi uma kukhona nje okusele ngizobafonela ngigijime ngibatshele ukuthi yeyi ningangigibela ekhanda ngwakwamthambisi mina angibhenge ngiyona insango. Okay-ke zingane zakwethu-ke ngaqhubeka-ke laphana ngiyi-check-ela yonke into, hhayi konke bekuphelele zingane zakwethu. Ngiphila ikhava laphana, ikhava yayo i-Wi-Fi le yenza ukuthi ibe more attractive emehlweni omuntu, ithandeke, uyabo? So ngithathe isikhundla-ke se-Wi-Fi unlimited. Ngizokhokha nje impela o-R100 abathe ukuba baningana ngoba phela kuyadinga ukuthi ngibakhokhe. Into uma ufuna ukusebenza ngayo kuyadinga ukuthi uzinikele. Nali-ke iphasela lami engi-happy ngalo. Ngizonixhumela-ke lona-ke kusasa nginibonise ukuthi how it operate but i-Wi-Fi yami ave inhle ngiyayithanda.